Wow, nagimas dito nga si Daamin. Sabong karabasa nga dalaok na nga utong. Kan ada sagpaw na nga aramang. So for today's video, mapan nakagala iti mo lami nga utong tata. Nagprepres ko da guys. Kapuros daytoy. Syempre no, adai mo lang madapitem. Narigat mat no, panay dawat amin. Dapat agrigat ka mo akas jay. Han lang nga panay dawat, di ba? Oh, anyway, nagadugbunga na dayto utong May. Daytoy lang gamin tirigat na. No ag-harvest ka kan nagadunga kuton. No apay mga kayatanda ditoy. Kun kayatanda dito nga utong nga papanan. Ito nga utong tata. Ilaok ko kana jay ginatang mga sabong karabasa. Tatay gamin na pang kami nakimisa. At daglala ko gamin ti sabong karabasa. Ijay sanggo simbaan tatay. Isu nga gumatang ni mamang. Sakto-sakto maaday mo lami nga utong. Di met nga ilaok. Sa kami na pan gumatang ti sagpaw nga raramang tatay. Isu gamin ti kalaukan na. O kastoy lang tinaharvest ko. Madimot no adunay masayang lang. O makit-kiteo guys ti sabong ni Ante Rosing. Intod na kanyak daytoy si Dagkanu. Nagpress ko nga sabong karabasa. Madamag imurmuryan daytoy sabong karabasa. Amoy umatlay agimuri padak ngobing. Astinay katam lang dayti lawlaw na. Tapos samo, ikata na jijunag na dati aritos na. Ala aritos ba, ajay wano kasla susususo na. Basta dik amuno niya tataunag na. Basta may kat ka no daytoy. Isu nga tinulungak ni mamang nga gimuri. Adatan taramang. Nalpas na nga gimuri, isaronok ti utong. Kastilang ti masidsida. Nadakat ti probinsya. Libre amin nga masida. Ngamno dakat ta city. Apo Diyos ko, magatang amin daytoy. Madimpay amuno mano iti bayad na dijay. Isu nga dito'y mati pagmayatan na dito'y probinsya. Putay balangag magatang dijay. Tatan nagluto naktin na po yun. Taal daw matan, jak mapuputan na. Iti kinabayag ko nga gimuri. Dito'y nakon rice cooker aralisto. Saktunton, sumampot da inang, nagaput taltalon. Nalutun to dayto yun, nina po yun. Tiyaneneng, adatantay si daanan. Nagimas guys. Dayto ti pangal daw mitata nga si daan. Nagmetne, kaluluto lang. Mantayong guys, temas timasida. Agsisida kayo mutlakas toy. Unog tilmutil mong kayo latana. Nga mang buybuyagan dayto yan. So hanag baybayagan guys, bye bye.